Akatiko k'ishengyero ky'eby'esente akabirika kuri Honorable Amos Kankunda kabwino n'abakungu okurwa mu kitongore kya finance okugezaho kuganira hanshongo ya banka yensi yona okumanyisa igana nti bakuza kugaruka kukora sente aha project sensia ezirabe nizitandika biti Minister Musasizi omukugaruka munagira ngo bayone bagezaho kuganira n'aba banka yensi yona kureba kubagarukiramu ngo bitu byarema nibija kushabishengyero kubitiriza kugira ebintu bimwe ebiho omumbarira yakozirwe banito tucemerera amazimago kugira ngo turiye kace tukuro murundi konka tutakore ebitine mutona kibuno bani bakora nabajya tutaza kutufandinga ito tujya ngo kuba ko batatwire sentezo abo kwa minister tujya tukujya ngo tukabire concluded abo kuba yajya tuntwenda garuka kushitama na World Bank tugambe nabo turebe ejo position yabo no basa kuri consideringa abo projects ezo yabe committing kora. Then on the latest developments, we took the decision and we are firm, but we knew and the president told us that we are going this route. Should it develop, should it bring consequences, then we should be able to bear. Kandi abanyishengyero abarukushitama akachiko aka bagambire government ngo ine kuchendeza hamishara iyo kugura imodoka z'abakungu nebindi abamwe habintu byine kwihwa omumbarira okureba ngo ihanga tiriyatunga buzubwamani abantu wenda kugumiza mu budget ejo yenyini ntwetaga kuronda hiturayiguze sentezo konka ha magoba mingi hati okushashura amagoba mingi nkiba nkimanyisa ngo oine inshohoza erikuchera eyaburijo konka icya kabiri kutukuba ntukora budget ebintu byona tubikwetagisa okwetagwa tubikwinganisa amani nabwecho hariho bintu bikubasa kutayayirwa mu budget bakasharwa omwaka gw'eby'esente gwa government ekahinguza embarira ya shiringi trillioni 5.2 kandi hari ezo ihanga rikabanirija kwehora trillioni 2.7 nabuna kandi hari ezi niho hari ezabire ziri ezo kwiha mu banka yensi yona ebyo nabishiryaho mnyishengero wa Rwampara East Julius Simeka Ruhanga yajumirira abantu abari kushoroza sente ezo mpoza ha muhanda na mnogo mu district ya Rwampara. President wa Capital Museveni obuyabira ryo mu sub-regional tours akemerera yashobora ngo tikwikerezibwa kwempoza orukuzo mu katare empoza no gihereza wahiko mu katare yaja ngo mbwenu za road block zona eziriyo muhanda zirigemu kandi zirigemu ogunagira ngo kutandika nizo baryancha kare tine muntu wene rukwikizibwa kushoroza omushubuzi wena esente ha muhanda okuyobwa mabashorozo mu katare honga ganyencha kare nguko cyejo cha president cyagambire hatakagira yagaraka kukora ari ya muhanda hora wahiko mu katare ito tohire kuba hoera tsakuba kwasi na RDC security team DPC yenda kutwara no mushogo bamanyisa ngwenche kitwikirizana kikekorwa ogunanja ashobora nka district ya Rwampara tubarukije kujemera ikiragiro cya president ecyarigere kurangirira ngo emishoro yona eya muhanda ningashe sente zempoza zerigeho